Povodom 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata, u Beogradu je Muzej žrtava genocida organizovao početkom decembra međunarodnu konferenciju Koncentracioni logori smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Konferenciju je otvorio njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan, predsjednik Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida, rekavši: U 2 radna dana, u po 8 sesija, mogli su se čuti vrlo interesantni radovi i izlagači iz nekoliko zemalja. Neke od njih u pauzama konferencije zamolili smo za kratke izjave i ocjenu značaja ove konferencije koje ćemo vam prenijeti u dvodijelnoj emisiji, a u ovoj prvoj izdvajamo. Republika Srbija je ustanovila Muzej žrtava genocida posebnim zakonom 1992. godine. Trebalo je nekoliko godina da muzej zaživi. Mislim da je on počeo sa radom 1995. godine, aktivnim radom, i radi se o jedinstvenoj ustanovi na prostoru bivše Jugoslavije, ali svakako ne na širem evropskom i svjetskom prostoru koja se bavi stradanjem u Drugom svjetskom ratu. Istim aktom, znači zakonom o stvaranju Muzeja žrtava genocida, Srbija je bila praktično prva evropska zemlja koja je ustanovila zvanično zakonom Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, na žrtvama holokausta i romskim žrtvama. I to je bio civilizacijski pomak koji, hvala Bogu, evo sada dobija svoje plodove. 22. april ustanovljen kao dan sjećanja na žrtve tek polako zaživljava, iako evo on kao datum postoji preko 30 godina, ali da se vratimo na osnove, na same osnove. Kada sam prvi put došao u Yad Vashem, tadašnji direktor Avner Shalev odveo me je u arhiv Yad Vashema i rekao: nemojte gledati uopšte na naše muzeje, nemojte gledati na naše memorijale, nemojte gledati na naše galerije, ovo je srce Yad Vashema. Znači, srce Yad Vashema je u onome što je skupljeno od tvrdih, pouzdanih podataka, i ovih dana Yad Vashem je objavio da je došao do 5 miliona imena od pretpostavljenih 6 miliona žrtava holokausta. To je prevashodni zadatak i Muzeja žrtava genocida, znači prikupljanje naučne evidencije o onome što se desilo na prostoru bivše Jugoslavije od 1941. do 1945. a u okvirima stravičnog Drugog svjetskog rata i onoga što se dešavalo na prostoru čitavog svijeta, praktično od periodu od 1939. do 1945. godine. U tom pogledu ova konferencija koja je nastavak čitave serije konferencija, ali sada se već održava redovno svake 2 godine, je pravi plod rada Muzeja žrtava genocida. Naime, ovo je pre svega ispunjavanje te prve funkcije, a to je saznavanje istine. U tom pogledu zahvaljujem vam svima što u ovome učestvujete, pozdravljam vas i direktoru Muzeju žrtava genocida i svima vama želim sretan i uspešan rad. A vi ste inače, gospođo Mataušić, član naučnog odbora za izbor radova. Je li bilo teško izabrati radove, izlagače i kako ocjenjujete značaj? Vidite da je to u stvari jedan međunarodni skup, da ima kolega iz Bosne i Hercegovine, ja sam jedina predstavnica Hrvatske, iz Srbije. Također kolega je došao čak iz Rumunjske, neki kolege koji su također bili izvana, nažalost nisu mogli prisustvovati ovom skupu, međutim gotovo svi radovi koji su pristigli su bili izuzetno vrijedni, zanimljivi, posebice zato što je rekla sama kolegica, nekako su bili koncentrirani na ove sitne male regije, na gradiće, područja o kojima se u biti ne zna. Uvijek ćemo govoriti o nekim poznatim mjestima kao logoru Jasenovac, kao Kraljevo,
Kragujevcu. Ali ovo su baš točno, dakle, jedno mikroregije u kojima u biti naš većina, mada se tom temom bavimo i ne znamo sve te podatke, pa je bilo izuzetno zanimljivo i slušati takva izlaganja koja smo danas i jučer slušali. Koliko je održavanje ovakvih skupova bitno za održavanje kulture pamćenja i što je to što su vaše poruke i novim generacijama na osnovu vašeg dugogodišnjeg iskustva kad govorimo o kulturi pamćenja na prostorima bivše Jugoslavije? Pa ono što bih htjela naglasiti, to je dakle kultura pamćenja ili kultura sjećanja, izuzetno je važno. Dakle, ne smijemo zaboraviti ono što se dogodilo u ime budućnosti. Našu djecu trebamo dakle učiti da ovakve stvari koje su se događale prije 80 godina pa i prije 30 godina se doista, mada zvuči sad kao floskula, ali ne smiju ponavljati. Da se treba dakle učiti na istinitim izvorima koji govore dakle o tom teškom razdoblju naše zajedničke povijesti i da trebamo zajedno učiti svih tih poruka koje smo čuli danas i jučer na ovim predavanjima. Pa moja tema je pojedinačni ustaški zločin na području Popova, jer osjećam, da kažem, neku tu lokal-patriotsku potrebu da se upravo bavim tim područjem, jednim od najstradalnijih u Hercegovini. Tako da ja sam zapravo kroz svoj rad želio da ukažem na te neke pojedinačne slučajeve ustaških zločina. Mi svi kad pomenemo Hercegovinu u Drugom svjetskom ratu povezujemo sa jamama, sa Prebilovcima i tako dalje, ali bilo i tih upada u sela, likvidacije nejače. Akcenat je na tim talasima zločina u ljeto 1941. i jesen 1944. I deportaciji jedne grupe stanovnika, srpskih stanovnika iz sela Ravno u Jasenovac u jesen 1944. Na taj način zapravo želio sam da prikažem da razliku u tom, kako bih rekao, motivu ustaških zločina. U početku oni zapravo žele da pokaže tu silu, nadmoć nad Srbima, a kasnije da uprkos tome što je kraj njihove vladavine očit, oni zapravo tako ogorčeni su na Srbe i fanatično žele da ih se riješi. A koliko održavanje ovakvih skupova vama, istoričarima, pomaže i koliko je značajno za cjelokupnu javnost? Svakako da je značajno, jer što više se priča i što više se piše o ovoj temi, mi zapravo utičemo na očuvanje kulture sjećanja koja je jako bitna i možda smo malo i kasno počeli sa tim, ali još uvijek ima nade da očuvamo sjećanje na naše žrtve. Istražujući građu i izvore, istorijsku građu i izvore za monografiju o selu Bosutu, došao sam do mnogo podataka o stradanju sela Bosuta u Drugom svjetskom ratu. Niko nije pisao na tu temu, nažalost, a Bosut je u Sremu jedno od dva mjesta koje su najviše postradale, ako ne računamo Sremsku Mitrovicu i streljanja na pravoslavnom groblju. Ako posmatramo, dakle, manja naselja seoskog tipa, Bosut i Ležimir su otprilike u Sremu najviše nastradali po pitanju ubijanja stanovništva, jer je u Bosutu od 1200 predratnih stanovnika srpske nacionalnosti, pravoslavnih, stradalo između 550 i 600. Ja sam u ovom mom radu pokušao i nadam se uspeo bukvalno da popišem sve stradale, pre svega zahvaljujući izvorima iz knjige Selo Bosut u ratu od gospođe Linke Čekerinac. Taj spisak sam ispravljao na mjestima gdje su neki očigledni nedostaci ili da se ponavljaju imena i dopunjavao sam ga imenima sa spiska iz letopisa Srpske pravoslavne parohije u Bosutu. Otac Branko Savić, posleratni paroh, je vjerojatno dobio zadatak, pretpostavljam, od nadležnog episkopa da popiše sve žrtve i on je nekih 485 imena uspeo da popiše. Sravnjujući te spiskove, kao i druge izvore, uspeo sam da dođem, kažem, do neke cifre od približno 600 imena koje sam klasifikovao po prezimenima, dakle po porodicama, gdje imaju podaci o godištima, o uzrastu nastradalih. Čak imam ponegdje i podatke kako je neko umro, streljan od Nemaca, umro od ovog ili od onog. I tako da sam se približio toj cifri. Zaista mislim da je malo mjesta i u Sremu, a i u celoj takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj u kojoj je 50% stanovništva stradalo u Drugom svjetskom ratu. I ono što je također interesantno da su oni stradali u 3 navrata. Jeste. Bosut je stradao u 3 navrata kao retko koje selo. 1942. godine je nastradao tako što je 274 meštana oterano u logore Jasenovac i Staru Gradišku sa Kuzminskog vašarišta. U tome postoje brojni izvori i podaci do tančina, do detalja, do toga recimo da se zna da su odvezeni plavim autobusima i tako dalje.
Svi su transportovani u Jasenovac, odande se niko nije vratio. Tada su stradale nekoliko trudnica, nekoliko dece, odojčadi male i gotovo svi bosanski Romi, kojih je bilo, ne znam, nekoliko desetina. Niko se gotovo nije vratio iz Jasenovca od tih 274. Drugo stradanje masovno je bilo u ofanzivi prve kozačke konjičke divizije, kada je u tom prvom naletu oktobra 1943. godine ubijeno na najsvirepiji način 21 meštanin. I treće veliko stradanje je bilo ofanziva 13. SS Handžar divizije, koja je bila sastavljena od bosanskih sandžačkih muslimana. Oni su ubili, prema nekim podacima, imenom i prezimenom 183 meštanina, premda se sumnja da je broj ubijenih ide i do 250, jer naprosto cele porodice su ubijane i ne samo srpske nacionalnosti, već i drugih nacionalnosti koji su se zatekli u mestu. Ubijane su cele porodice, pa posle rata nije imao ko da da podatke o ubijenima. Osim ova tri velika stradanja, bilo je i manjih pojedinačnih stradanja. Recimo, to sam zaboravio da kažem da je na početku samog rata, odmah posle proglašenja takozvane nezavisne države Hrvatske, 10-ak meštana uglednijih i moćnijih koji su bili predratni poslanici i tako dalje, stradalo tako što su streljani na obali Dunava, odvedeni i streljani od strane ustaške vlasti. Šta je ono što je motiv da se vi bavite ovom temom? Pa iskreno, meni je motiv bio, ja sam odrastao u selu Bosutu. Nisam tamo rođen sam kao i svi u bolnici u Sremskoj Mitrovici, ali sam odrastao tu i prosto slušao sam te priče, još kao školska deca smo odlazili na te komemoracije. Naprosto bilo mi je žao što niko nije to zabeležio i što to nije ostalo u historiografiji. Pa tako u knjigama nekim od 13. SS Handžar divizije se čak ni ne pominje stradanje stanovništva ne samo u Bosutu, već i u Sremskoj Rači, u Višnjićevu, u Jameni, u Moroviću i nekim drugim mestima. Uopšte se ne pominje. Tako da mislim da to treba da ostane zabeleženo, da su toliki ljudi stradali na pravdi Boga. Otpor i stradanje u okupiranoj Banja Luci. To je moja prosto tema kojom se ja bavim već neko vrijeme. Imao sam nedavno izložbu koja se zove Banja Luka 41. 45. mjesta stradanja i otpora. Ovo je u neku ruku nastavak tog istraživanja. Ono što sam ja s ovim htio da uradim i poručim, rad još nije gotovo, ali će se iz njega moći iščitavati. Sa jedne strane da pokažem kako je Banja Luka kao jedno važno mjesto u okupacionom sistemu bila uključena i na koji način je bila uključena u taj neki koordinatni sistem stradanja i logorisanja stanovništva i njegovog protjerivanja i masovnih stradanja. Sa druge strane, ja sam jedan od onih historičara koji se ne bavi stradanjem, a da se istovremeno ne bavi otporom. I u kontekstu Banja Luke, ja isto tako, osim tog nekog mapiranja stradanja, mapiram i otpor, ali isto tako mapiram i one koji su pali u borbi. I ono što sam uradio i što radim, što je neki tekući posao, jeste izrada baze podataka Banja Lučana koji su pali u borbi kao partizani ili uhapšeni, internirani, ubijeni, stradali kao saradnici Narodno-oslobodilačkog pokreta. I trenutno sada već imam negdje u bazi, to je svoje skoro 500 imena takvih ljudi koji su ili rođeni u samom gradskom području ili su živjeli u njemu 6. aprila 1941. godine. I ono što sam zaključio i što je isto tako zaključak mnogih ljudi koji se bave na taj način sličnim temama za druge lokalitete i područja jeste da mi itekako imamo prostor da baze podataka koje su nam danas dostupne i ovom glavnom koju raspolaže Muzej žrtava genocida i učinio je dostupnim svima online, da mi te baze svakako možemo da dorađujemo, korigujemo i dopunjujemo drugim izvorima koji su nastajali kroz duži niz decenija u periodu socijalističke Jugoslavije, jer se žrtve i pali jesu popisivali u različitim navratima, ali propušten je posao da se sve te stvari objedine. No, važno je da je sve to uglavnom sačuvano i kad su civili u pitanju i kad su vojne žrtve u pitanju, da se sve to objedini i da se bilo na lokalnom nivou, kao što je recimo slučaj, u mom slučaju sa Banja Lukom, to je jedna mikrostudija, bilo na makro nivou da se izrade
relevantne, dopunjene i tačnije baze podataka žrtava rata na prostoru okupirane Jugoslavije. Koliko je značajno održavanje ovakvih konferencija? Sve naučne konferencije su izrazito značajne jer to su mjesta susreta, razmjene mišljenja, ideje i neke vrste prepoznavanja kompetencija ljudi koji se bave ovim temama i one, iako same ne budu masovno posjećeni događaji, ono što ostaje iza njih su naučni radovi i neke veze koje vode upravo u projekte kakvi bi mogli biti ovi o kojima sam govorio. Tema mog izlaganja su izvještaj Njemačke obavještajne službe, odnosno Abwehra, odjeljenje koje je bilo prisutno ovdje u Beogradu za vrijeme Drugog svjetskog rata i koji daju jedan novi pogled na ratna dešavanja u Srbiji, ali i na području NDH. Ja sam se konkretno fokusirao na stradanja srpskog stanovništva na području nezavisne države Hrvatske i njemačke poglede na tu situaciju. Šta je ono što bi se u najkraćoj ocjeni moglo reći? Šta ti njemački izvori pokazuju? Njemački izvori ponekad jako precizno ukazuju na ustaške zločine, kako su sprovođeni, da su imali podršku i rimokatoličkog klera, ali da su imali i prečutnu podršku Njemaca. Jer Njemci su nekad čak i unaprijed znali za zločine koji će se desiti, što se vidi i od nekih dokumenata koje sam ja juče predstavio. Da li bi mi mogao da ocijeniš koliki je značaj ovakvih skupova i da li je došlo do razmjene informacija i da li i vi koji ste istoričari bavite se ovom naukom na ovakvim skupovima dolazite do podataka koji vama koriste u radu? Naravno, značaj ovakvih skupova je veoma značajan i moram da pohvalim našeg domaćina i organizatora Muzej žrtava genocida ovdje u Beogradu na zaista jednoj fantastičnoj konferenciji, jer evo ja kao mlad istoričar imam priliku da saznam mnogo toga i obuhvaćene su i mnoge regije, dakle Hercegovina, Krajina, Srem. Imali smo priliku da mnogo toga novog čujemo i saznamo i da razmijenimo mišljenje. Šta tebe kao mladog čovjeka je nagnalo da se baviš istorijom i ovim temama? To je neka moja ljubav prema istoriji još od djetinjstva i srećom imam priliku da radim u Arhivu Republike Srpske gdje na najbolji način mogu da dođem i do novih informacija i saznanja, ali imam priliku isto tako da istražujem i pišem. Mene konkretno najviše zanima period Drugog svjetskog rata i imam priliku da na neki način doprinesem toj tematici. Šta je to što se dešava u Sirigu u Drugom svjetskom ratu? Stradanje Siriga je izuzetno specifično zato što zapravo povezuje kako mađarsku okupacionu zonu, tako i nezavisnu državu Hrvatsku. Ono što je bitno istaći jeste da 13. aprila 1941. godine je počinjen prvi masovni zločin u čitavoj okupiranoj Jugoslaviji, upravo u samom Sirigu. Stanovništvo Siriga su isključivo Srbi, to je bitno podvući, i to su ljudi, dakle, dobrovoljci, kolonisti, solunski dobrovoljci iz Prvog svjetskog rata koji su došli sa područja Like, Banije, Korduna, Crne Gore, Dalmacije i njih 111 je ubijeno tog 13. aprila 1941. godine. Postavlja se pitanje šta je sa ostatkom samih meštana. Oni su deportovani i postoje 3 lokacije. Jedno je okupirana Srbija, drugo je teritorija nezavisne države Hrvatske i treće su logori u Mađarskoj. Ja sam se u ovom radu najviše bavila zapravo stradanjem na teritoriji nezavisne države Hrvatske, gdje postoje određene lokacije gdje ja uočavam stradanja i tu na prvom mjestu bih pomenula selo Pištaline, zatim Ramu Javni Dolec i za sada ono što je Muzej žrtava genocida utvrdio jeste samo sa ove teritorije da je 53 dece koje je rođeno u Sirigu ili je živjelo u Sirigu i izgubilo život na teritoriji nezavisne države Hrvatske. Šta je ono što je tebi motiv da se baviš stradanjem srpskog naroda u tom periodu Drugog svjetskog rata? Motiv jeste svakako to što sam pripadnik naroda koji je stradao. To što se ta tema genocida neretko zapravo spominje u posljednje vreme, što mi je izuzetno drago i smatram da ima još uvijek puno prostora za izučavanje. Ja sam neko ko dolazi sa teritorije Bačke, ali isto tako imam pretke koji su sa teritorije Slavonije i samim time Sirig je jedna od tih tema gdje mogu da uvežem i svoje poreklo, a sa druge strane kao istoričar težim jednoj istorijskoj istini i smatram da u muzeju imam priliku da dokažem još mnogo stvari koje mi predstoje.